sebelum kita cerita pasal macam mana kita nak buat setup Facebook Ads yang berkesan ni, anda kena faham bila kita sebut tentang buat ads, maksudnya buat iklan berbayar ni lah, khususnya iklan berbayar, tak kisahlah TikTok Ads ke, Facebook Ads ke, Google Ads, apa-apa saja iklan berbayar, dia ada dua perkara yang anda kena tahu. Pertama adalah ilmu technicality. Ilmu technicality ni apa? Ilmu technical lah. Nak set up ads tu, nak tekan apa, button apa, guna setting apa, itu semua adalah technical. Tapi sebenarnya faktor pertama itu ilmu technical ni hanya menyumbang kepada 20% saja keberkesanan iklan kita. Tapi selebihnya 80% lagi keberkesanan iklan kita bergantung pada kita punya fundamental ads. Maksudnya kita punya asas macam mana kita buat ads tu. Apa ilmu asas buat ads? Kalau tanya saya apa asas buat ads, kita boleh ringkaskan dengan 3 huruf ni, VOM. Okey, apa itu VOM? Visual, Offer dan Message. Visual ni adalah kita punya visual iklan. Visual tu boleh jadi poster, dia boleh jadi video. Sama ada poster kita tu color tu dapat tarik perhatian audiens kita tak. Copywriting pada poster ataupun ayat yang kita cakap, skrip yang dicakapkan pada video tu dapat tak tarik perhatian prospek kita. Sebab bila kita buat Facebook Ads, TikTok Ads, semua tu kena ingat ads yang kita keluar tu orang boleh skip kalau dia rasa macam dia tengok 3 saat 5 saat pertama dia rasa iklan tu tak relevan dengan diri mereka, rasa tak menarik, dia akan skip je iklan kita. Tapi sedangkan kita bayar dekat Facebook, dekat TikTok adalah by orang tengok. Orang tengok, kita dah kena bayar iklan dekat Facebook, dekat TikTok. Jadi kalau macam orang tengok tapi dia skip iklan kita yang rugi duit iklan lah. Jadi sebab tu saya kata ilmu technical setup ads ni sebenarnya 20% saja menyumbang kepada keberkesanan iklan kita. Sebab kalau kita setting cantik-cantik pun, tapi kalau kita punya basic ads tu tak lepas, maksudnya visual tak menarik, offer tak menarik. Nanti saya akan terangkan lagi apa tu VOM. V pertama adalah visual, iaitu poster ataupun video kita gunakan. Color kena sesuai dengan target audience kita. Color, bila saya kata color menarik ni, tak semesti kena color cerah, tak mesti merah, oranye, kuning, tak. Sebab kita pernah test macam saya sendiri ada business marketing agency. Bawah marketing agency kami, Sandhill Digital, kita ada banyak klien. Antara klien yang kami test, ada klien yang poster dia kena warna cerah. Ada klien juga dia tak boleh guna poster, kena guna video, baru iklan tu mendatangkan hasil yang memberasakan untuk bisnes dia. Ada pula klien kami yang dia kena guna poster yang color gelap-gelap je. Contoh color hitam, coklat gelap, color emas, color gold. Kalau kita guna poster cerah, dia tak convert. Ni untuk salah satu klien kami dekat Sandhill Digital, klien yang jual servis target kepada market umur 45 tahun ke atas. Bila 45 tahun ke atas juga, satu lagi concern kita, poster tu tak boleh tulisan kecil. Dia kena font yang besar-besar, font yang senang dibaca. Itu kita kena faham lah visual. Visual ni bukan kata dia mesti cantik. Kadang-kadang target audience ada certain target audience. Contoh macam kami ada klien yang target umur 45 tahun ke atas punya servis tu, poster dia kena buruk. Itu saya tak tahu kenapa. Tapi kalau poster yang cantik-cantik, dia tak convert sangat, dia jadi mahal, iklan tu mahal. Maksudnya macam saya kata tadi, kita buat iklan kat Facebook, orang tengok, kita dah kena charge lah, kita kena bayar lah. Kalau orang skip iklan kita lah rugi. Sama macam situasi tu. Kalau kita untuk klien tu, dia buat poster yang buruk-buruk, baru market dia bagi perhatian. Kemungkinan dia punya audience memang suka poster yang macam tu. Pada mata kita, buruk. Tapi pada target audience dia, itulah yang menarik. Jadi, bila kita nak hasilkan visual iklan, kita perlu buat visual yang menarik dari pada audience kita. Bukan pada mata kita, pada audience kita. Kemudian offer. Offer ni adalah apa yang kita tawarkan lah. Tawaran yang kita bagi. Contoh ada diskaun ke, ada tawaran beli 2 percuma 5 ke. 5 tu mungkin ada 5 free gift kita bagi kan. Ataupun kita boleh, kita ada tawaran kalau beli 5 lagi murah ke, beli 1 harga mahal, beli 1 harga biasa, beli 5 ada diskaun ke, tawaran. Tapi yang penting offer ni, offer ni adalah kita kena bagi satu tawaran yang lebih menarik daripada pesaing-pesaing kita. Sebab kalau kita tiru pesaing-pesaing kita punya offer, orang akan anggap produk kita sama je lah macam pesaing-pesaing lain. Jadi dia tak ada macam satu alasan yang kuat untuk kenapa dia kena beli produk kita. Kenapa baik dia beli produk pesaing je contoh. Ataupun produk kita mahal lah, beli produk pesaing lah lagi murah. Sebab dia akan fikir bab harga. Tapi kalau kita punya offer tu menarik, kita kena buat satu offer supaya kita punya prospek tu bila dia tengok iklan kita, dia rasa aku kena beli dengan dia. Kalau aku tak beli dengan orang ni, aku rugi. Kita kena bagi offer sampai prospek boleh rasa macam tu. Jadi VOM. M adalah messaging. Messaging ni adalah message yang kita letak dalam iklan kita. Message tu boleh jadi skrip yang kita letak, yang orang tu cakap dalam video kita, video ads kita. Video apa yang anda persembahkan dalam video, dia boleh jadi juga message tu adalah copywriting yang kita tuliskan pada kita punya ads. Tapi nak buat
Message sekarang dah tak susah. Contoh macam nak buat copywriting, kita boleh gunakan ChatGPT, di mana dalam video ni saya akan tunjukkan macam mana saya gunakan ChatGPT untuk hasilkan copywriting untuk kita buat ads. Okay, jom kita tengok. Okay, macam saya nyatakan sebelum ni, untuk kita buat ads, kita kena guna macam contoh dalam video ni saya nak tunjukkan setting Facebook ads. Jadi kita perlu ada akaun Facebook ads lah. Kalau tak ada akaun Facebook ads lagi, kita boleh buat search dekat Google, tulis Facebook Business Manager. Kita boleh buka akaun Facebook Business Manager ni. Kena buka akaun macam kita buka apa akaun lah, masukkan nama, masukkan email, masukkan password, nanti dia akan ni. Tapi yang setahu saya Facebook Manager ni dia login guna Facebook kita je. Okey, anda boleh cuba untuk set up macam mana nak buka akaun semua ni. Contoh saya buka Facebook Business Manager. Okey, kalau kita baru nak buka akaun, okay, ni kita boleh login guna Facebook. Kalau kita belum ada akaun Business Manager ni, tekan je button ni, ataupun ni kalau dah ada. Kalau belum ada, tekan create new account, sign up guna Facebook. Nanti dia akan guna Facebook kita, akan siap Business Manager kita. Okay, bila kita dah ada Business Manager, anda akan masuk ke Business Manager anda dan paparan anda adalah seperti ini. Okay, macam saya dalam Business Manager saya ada 3 account ads. 1 account ads, 2 account ads, 3. Tapi kalau anda baru buka Business Manager, akan ada 1 je account ads dulu. Okay. Kalau ada satu account ads, masuk je lah account ads terus. Kalau macam saya ada 3 account ads, pilih nak guna account ads mana satu. Kemudian bila dah masuk tu, anda akan nampak paparan seperti inilah. Okay, bila sampai ke paparan seperti ini, yang pertama bila kita nak buat ads, biasanya anda kena tahu 3 perkara dulu. Kita ada 3 level dekat ads ni. Pertama level campaign, kedua level ad set, ketiga level ads. Okay, apa beza campaign, ad set dengan ads ni? Okay, pertama adalah campaign. Campaign ni kalau contoh macam mana, apa yang menentukan campaign? Campaign ni adalah contoh kalau kita buat satu bisnes, bawah bisnes kita ni ada banyak-banyak produk. Contoh bisnes kita utama bisnes fashion. Tapi bawah bisnes fashion kita ada tudung, ada jubah, ada baju kurung, ada stokin, ada hand sock. Jadi setiap produk-produk ni kita kena createkan campaign-campaign yang berbeza. Saya bagi contoh lain adalah, katakanlah kita punya bisnes ni adalah bisnes servis fizioterapi. Bawah fizioterapi kita mungkin ada banyak rawatan sakit bahu, rawatan sakit lutut, rawatan sakit belakang. Jadi setiap rawatan-rawatan ni kita boleh createkan satu kempen yang berbeza. Iaitu kempen. Maksudnya by produk ataupun jenis-jenis servis yang kita ada ke, ataupun mungkin kita ada 2 jenis kempen. Satu kempen nak jual produk utama kita, satu kempen khas untuk promotion 11-11 sahaja. Itu pun boleh juga. Itu terpulang pada macam mana ada nak susun dan setting. Kemudian dalam campaign akan ada ad set. Ad set ni adalah kita punya target audience kita siapa. Contoh, bawah kadang-kadang macam saya kata tadi, dalam satu bisnes ada banyak produk dan setiap produk ni mungkin ada 2-3 target market yang tersendiri. Contoh, katakanlah macam saya bagi contoh tadi, bisnes fizioterapi. Bawah ni ada rawatan sakit lutut, sakit bahu, sakit belakang semua kan. Kita ambil satu contoh, rawatan sakit lutut. Rawatan sakit lutut ni boleh pecah pula. Dia ada 2 jenis segmen pasaran. Maksudnya target market. Kita boleh target orang warga emas yang sakit lutut sebab faktor usia. Kita boleh juga target rawatan sakit lutut untuk orang muda yang sakit lutut sebab aktif bersenam ataupun aktif bersukan. Contoh orang muda yang suka hiking. Itu satu segmen market. Boleh jadi juga target orang muda yang suka pergi gym. Tu target market ketiga dah. Nampak tak? Sebab jadi tu saya kata campaign adalah kita punya jenis-jenis offer kita, produk kita ataupun servis-servis kita yang ada bawah bisnes kita. Setiap servis tu mungkin ada target market berbeza. Contoh kita ada 2 target market, tu sakit lutut, warga emas dengan orang muda yang suka pergi gym. Kita boleh buat 2 ad set. Dan dalam setiap ad set ni boleh ada banyak ads. Ads tu apa? Ads tu adalah kita punya iklan tu. Gambar yang kita guna, video kita guna, copywriting kita guna. Dan saranan saya minimal letak 3 ads. Sebab kita tak tahu ads mana yang berkesan. Dalam iklan berbayar, maksudnya kita buat paid ads ni, iklan berbayar lah, tak kisahlah Facebook ads ke TikTok ads, Google ads, dia memang kita kena buat testing dalam 3 ke 5, at least 3 lah. Biasanya kalau macam kami dekat agensi kami Sandhill Digital, satu klien kita akan test minimal 10 kreatif. Mungkin kita buat test 5 poster, 5 video, sebab kita nak tengok mana yang lagi berkesan, poster ke video. Atau kalau kadang-kadang kita dapat klien yang memang kita dah tengok account ads ni, kita tahu okay, iklan dia semua poster je jadi. Video tak jadi langsung. Apa kita akan buat? Kita akan test 10 poster lah. Tapi macam saya kata tadi, minimal mesti ada 3 at least untuk kita test dulu. Okay, jadi saya tunjukkan macam mana kita nak buat kita punya campaign yang pertama. Okay, untuk buat campaign, tekan button warna hijau ni, create ni. Okay, bila kita tekan button hijau create ni, anda akan nampak banyak jenis iklan. Okay, nak pilih yang mana persoalan dia. Okay,
Setiap satu objektif ni adalah berdasarkan bisnes kita ni buat jualan macam mana. Adakah orang beli dekat WhatsApp? Ataupun adakah orang nak beli, dia kena beli daripada website e-commerce kita? Ke dia kena walk in, datang ke kedai kita? Contoh apa? Restoran, salon, spa, fizioterapi. Dia kena walk in. Jadi kalau saya bagi 3 senario contoh berbeza lah. Kalau kita punya bisnes ni, orang nak beli, nak langgan, nak beli produk kita ataupun nak langgan servis kita ni, dia kena datang ke premise, datang ke kedai kita. Contoh macam bengkel kereta, restoran, salon, spa, fizioterapi tadi. Itu kita guna awareness. Awareness ni untuk target orang, kita boleh target masyarakat setempat supaya dia tahu tentang kewujudan kedai kita. Untuk dia tahu je. Yang dekat contoh kedai kita dekat Shah Alam. Kita run ads awareness, target lokasi Shah Alam, 15 km sekitar Shah Alam daripada lokasi kedai. Jadi apa yang akan berlaku adalah ads kita ni akan pergi dekat orang-orang, akan pergi dekat keluar dekat orang-orang Facebook yang tinggal dekat Shah Alam 15 km daripada kedai kita, supaya dia tahu tentang kewujudan restoran kita, tahu tentang kewujudan bengkel kereta kita. Apa-apa sajalah perniagaan fizikal yang ada premis, ada kedai, ada saya kata ada physical premise, brick and mortar tadi tu. Itu untuk orang tahu. Tapi kalau macam katakanlah kita ni buat bisnes, nak orang WhatsApp kita, beli kat WhatsApp. Contoh jual tudung, nak orang WhatsApp, beli kat WhatsApp, transfer melalui bagi transfer online, lepas tu bagi slip dekat WhatsApp. Okay, kalau WhatsApp ataupun kita buat bisnes restoran, nak orang WhatsApp untuk order pick up, untuk orang booking table, ataupun contoh saya kata tadi buat fizioterapi, nak orang WhatsApp booking slot fizioterapi terus. Okay, kalau untuk booking slot yang berkaitan WhatsApp lah, yang berkaitan WhatsApp, kita boleh guna engagement. Tapi kalau kata bisnes kita, orang beli melalui website e-commerce, maksudnya orang nampak iklan kita, klik, dia masuk ke website. Kalau dia nak beli, add to cart, check out, bayar online. Itu kita boleh guna sales kalau e-commerce. Okay, kalau anda baru-baru nak start bisnes online, saranan saya guna je engagement. Sebab apa guna engagement? Sebab mudah. Satu mudah. Keduanya, hari ni kita buat ads, kita dah boleh tengok dah berapa ramai orang WhatsApp kita, berapa ramai orang beli daripada kita. Kalau kita guna sales, nak kena buat website. Buat website mungkin makan masa 1 minggu ke sebulan. Bahkan kalau macam kata, tak nak buat sendiri, tak nak belajar, nak upah orang, boleh. Tapi nak upah orang siapkan website pun, modal dia kena sediakan dalam 2 ke 3 ribu untuk siapkan satu website ataupun sales page tu. Jadi untuk newbie yang baru nak start, kalau kekurangan modal dan nak cepat, saya sarankan guna engagement. Sebab kita boleh terus buat ads. Hari ni juga kita boleh tahu ada tak orang WhatsApp kita, ada tak orang beli daripada WhatsApp kita. Kita boleh terus buat jualan lah pada hari yang sama. Jadi untuk dalam video ni saya akan tunjuk contoh guna engagement. Okay, tekan button continue. Okay, bila dia keluar paparan ni, pilih je guna manual engagement campaign. Okay, manual engagement campaign. Okay, campaign name ni letak ikut nama yang kita kalau macam contoh saya kata tadi, bawah bisnes kita ada multiple produk. Okay, pertama namakanlah produk. Contoh saya nak tunjuk kat sini adalah produk bisnes kecantikan. Bawah ni ada produk banyak produk. Tapi saya nak buat produk skincare ni, skincare X nama dia. Contohlah jenama saya skincare X. Okay, letak nama produk dash. Okay, lepas tu saya akan suka letak jenis iklan kita. Contoh macam sekarang ni iklan engagement. Letaklah engagement WhatsApp. Supaya kita tahu ini adalah campaign or engagement WhatsApp untuk produk skincare X. Bila kita buat 26.03.2025 tarikh kita buat. Okey, kenapa saya kata kena letak jenis campaign kita? Sebab kadang-kadang kita run 2 campaign. Contoh macam saya cakap tadi, kita ada 2-3 produk. Jadi bila kita run 3 produk, kita tahu campaign ni merujuk kepada produk mana. Dan jenis campaign ni kita kena letak supaya kita tahu. Contoh kita buat bisnes restoran, kita run 2 campaign. Satu campaign untuk orang tahu tentang kedai kita, untuk orang walk in. Kita akan guna awareness. Jadi kita tulislah awareness. Tapi mungkin kita juga nak orang WhatsApp kita booking table ataupun order pick up, untuk order delivery ke untuk WhatsApp. Jadi kita boleh gunakan engagement WhatsApp. Maksudnya boleh jadi kita ada dua jenis campaign kita running serentak. Sebab tu saya sarankan letak jenis campaign kita dengan tarikh supaya kita tahu campaign ni bila kita buat. Okay. Kemudian scroll ke bawah, pastikan advantage campaign budget ni kita off. A/B test ni pun kita off kan dulu. Okay, tekan button next. Okay, untuk ad set ni, okay, yang ni adalah ikut target audience kita. Kita target siapa? Contoh kita target Gen X. Contohlah kita target skincare ni, target wanita bekerjaya. Mungkin kita nak target lah lelaki yang beli untuk isteri kan, skincare lelaki beli untuk isteri, boleh. Nanti kita letak ad set kedua, buat ad set kedua lelaki pula. Yang ni kita buat target market wanita dulu contoh.
Sebab kadang-kadang macam saya kata tadi, produk tu atau servis tu ada 2 ke 3 target market berbeza. Jadi perlu ada 2-3 ad set yang berbeza lah. Satu ad set, satu target audience. Okay, kemudian messaging apps. Okay, messaging apps ni kita nak orang klik iklan kita tu, dia message kita kat mana? WhatsApp ke, Instagram ke, kat Messenger. Okay, kalau macam saranan saya, kita boleh je tick ke tiga-tiga. Tapi pada saranan saya, untuk newbie, pilih satu je dekat mana kita nak ni. Supaya kita senang nak monitor, senang kita nak buat sales. Sebab kalau kita Messenger letak, Instagram letak, WhatsApp pun kita letak, kita ni buat bisnes baru nak start, buat seorang-seorang. Nanti dia leceh sebab WhatsApp pun kita kena check, Instagram DM pun kena check, Messenger Facebook pun kena check. Okay, jadi apa saya buat? Pilih je salah satu. Kalau macam saranan saya, pilih WhatsApp lah. Cuma kalau kita nak guna WhatsApp ni, messaging app WhatsApp ni, kita kena connect account kita. Nak connect tu, masukkan nombor phone kita, masukkan negara, masukkan nombor phone. Cuma syarat nak connect WhatsApp ni adalah WhatsApp kita kena WhatsApp business. Maksudnya kita tak boleh guna, kita kena guna WhatsApp for business. Okay, dalam ni dalam video ni saya tak tunjuk lah cara nak connect WhatsApp ni sebab saya dah tak ada nombor yang boleh connect. Semua saya dah ada connect dengan akaun-akaun apps lain. Jadi contoh katalah saya nak guna Messenger kan. Okay. Tapi saranan saya, ingat kan, ni contoh je. Saranan saya tetap gunakan WhatsApp supaya kita mudah. Dan ramai orang dekat Malaysia dia memang lebih suka kalau dia nak message dekat WhatsApp. Okay, jadi performance goal memang biarkan maximize number of conversion. Bid control kosongkan. Okay, budget. Budget ni saranan saya kalau macam anda baru nak start, letak je RM20 ke RM30 sahaja dulu daily. Maksudnya setiap hari. RM30, RM30, RM30. Biasanya RM30 ni kalau kita jual produk yang bawah 200, mungkin kita akan dapat sehari dalam 3 ke 10 WhatsApp macam itulah kita akan dapat. Bergantung pada jenis produk kita jual. Dan kita kena faham makin mahal produk kita jual tu, makin besar kos iklan yang kita kena keluarkan sebab contoh nak jual tudung mungkin kita bayar RM30 kita dapatlah 5 orang WhatsApp, 10 orang WhatsApp. Tapi kalau kita jual tanah, tak dapatlah kita RM30 ni nak 10 WhatsApp masuk. Mungkin kita jual tanah ni sekali kita run ads mungkin akan masuk dalam 3 je WhatsApp ataupun sehari 1 je WhatsApp. Jadi sebab saya kata kalau macam jual produk yang agak mahal, kena naikkanlah, mungkin kita dah kena spend RM100 sehari ke. Benda ni dia sebenarnya bukanlah macam satu undang-undang peraturan yang kita kena ikut. Oh, jual tudung RM30. Jual tanah kena 100. Tak. Dia senangnya macam ni. Lagi tinggi bajet kita letak ni, lagi banyak orang akan nampak iklan kita dan lagi tinggilah potensi untuk kita dapat lebih banyak WhatsApp ataupun lebih banyak jualan. Cuma untuk saya sarankan tips kepada kalau anda baru nak start run ads, newbie kan, start je dengan RM30 atau RM20. Sebab apa? Sebab kita baru nak test. Kalau kita letak 100, katakan iklan kita tak jadi, kita dah rugi banyak. Tapi kalau kita letak RM20, kalau iklan kita run 2-3 hari tak jadi, kita baru hilang mungkin dalam RM60 macam tu, RM90 macam tu, tak sampai 100. Kalau kita letak bajet sehari 100, kita run 3 hari tak jadi, dah hilang 300. Melainkan anda memang, walaupun anda newbie, anda ada modal yang besar, itu tak apa. Jadi dari segi bajet ni, kenapa saya sarankan RM30 ni adalah lebih kepada nak kawal risiko rugi tu je. Dengar betul-betul saya kata kawal risiko rugi. Bukan saya kata tak rugi Dalam bisnes kita mesti akan ada masa kita rugi. Cuma kita kena minimizekan kerugian tu dengan cara kita kawal risiko bajet tu. Kawal costing kita. Okay, kemudian start tu betul. Okay, audience control. Okay, location. Location ni Malaysia. Kalau kita buat bisnes memang jualan secara online, WhatsApp, e-commerce. Tapi kalau katakanlah kita buat WhatsApp ni tapi kita ni ada kedai. Maksudnya orang yang order ni dia bukan satu Malaysia. Yang order ni orang-orang tertentu je. Ikut kalau dalam situasi ni kita boleh set contoh. Katakanlah kita buat ads ni untuk orang booking slot table untuk restoran kita. Okay, restoran kita dekat mana? Cari restoran kita. Contoh restoran kita ke Shah Alam. Jangan guna setting Malaysia ni. Buanglah Malaysia. Masukkan lokasi kedai kita. Katakanlah kita berniaga dekat ICT. Kedai kita ni ada dekat ICT. Apa kita kena buat? Cari tahu kedai kita kat mana. Tekan button drop pin dan dropkan pin ni dekat lokasi kedai kita. Dia tak semesti tepat-tepat lah. Berhampiran kedai kita pun boleh. Contoh kedai kita berhampiran dengan iKids World ICT ni. Pin je dekat situ. Dan kemudian kita kecilkan radius ni berdasarkan ikut kedai kita. Contoh kalau restoran biasa kita pakai dalam julat 10 km je lah. 10 ke 15 pun boleh. 10 boleh, 15 boleh. Tapi kalau macam contoh bisnes kita ni macam orang sanggup travel jauh sikit. Contoh apa? Klinik kecantikan. Apa lagi? Fizioterapi. Macam tu kita boleh besarkan sikit radius jadi 20 km, 25 km.
Sebab macam kedai makan biasanya jarang lah orang travel jauh-jauh, melainkan weekend saja kan. Okey, kalau macam mungkin anda boleh buat ad set lain kalau kata anda nak target orang yang luar Shah Alam datang untuk makan masa weekend. Okey, boleh buat ad set lain, besarkan radius ni. Okey, ad set pertama target orang Shah Alam je. Ad set kedua anda nak target orang yang jauh sikit daripada Shah Alam, besarkanlah radius ni. Okey, tapi kalau macam bisnes, contoh saya nak tunjuk ni jual skincare, jual melalui WhatsApp. Bolehlah jual satu Malaysia. Tak payahlah kita target lokasi spesifik. Okay, Malaysia. Okay, Advantage Plus Audience ni biarkan. Okay, maksud Advantage Plus Audience ni adalah kita bagi tahu kat Facebook tolong gunakan AI untuk cari target market yang tepat. Target market yang tepat yang ada potensi tinggi untuk beli ataupun untuk WhatsApp kita, beli produk kita, beli ataupun langgan servis kita. Kemudian ni pun biarkan. Okay, dan next. Next ni okay, namakan lah. Contoh kita ada 3 poster, mungkin kita letak poster 1. Okay, create ad, pilih single video, image. Multi advertiser ads ni kita untick, sebab kalau kita tickkan multi advertiser ads ni, ads kita akan keluar, dia akan keluar sebelah-sebelah dengan ads kompetitor, pesaing-pesaing kita lain, ada potensi. Jadi saya tak suka tick dekat multi advertiser ads ni. Bahkan macam klien kami dekat Sandhill Digital, kami dah masukkan dalam SOP, bila nak buat ads, marketer kena untick multi advertiser ads, sebab kita tak nak iklan-iklan klien kami ni keluar dekat sebelah-sebelah iklan kompetitor, pesaing-pesaing dia lain, semua dekat sebelah-sebelah tu. Jadi macam tak berapa best lah kat situ. Tapi ada je orang pakai multi advertiser ads ni. Cuma untuk kami tak pakai, memang kita akan off kan, dan bahkan kami masukkan dalam SOP untuk untick benda ni. Okay, untuk setup kreatif, contoh kita nak gambar. Okay, gambar, upload, tekan button upload, pilihlah poster yang kita nak guna tu. Contoh poster ni. Okay, bila nak upload poster, next, square. Okay, yang ni nampak tak dia keluar tak ngam? Tak keluar ngam ni, dia dah preview. Contoh kalau ini dia akan keluar kat story atau reels macam ni. Tak cantik lah kan? Sebab kita punya headline tu terpotong. Jadi apa kita kena buat? Pilih original supaya dia keluar ngam-ngam. Dia kecil kan supaya dia fit, nampak semua tulisan tu. Sama juga dekat horizontal ni. Horizontal ni dia akan keluar dekat laptop, dekat desktop, dekat belah kanan sekali tu. Jadi kita pilih original. Next. Okay, text ni biasa saya skip, saya next je. Okay, image generation ni pun saya tak pakai, sebab kita jual produk, dah ada gambar produk kita, kita tak nak guna gambar AI. Ni gambar AI ni, kita tak nak. Kalau kita nak guna gambar AI pun biar kita edit lain, guna poster lain, ada gambar produk kita. Tu kena pakai Canva lah kan. Okay, enhancement ni biasa saya untick je semua. Okay, tekan next. Okay, untuk copywriting, okay, ni primary text, ni adalah copywriting kita. Copywriting ni saya akan gunakan ChatGPT. Okay, masuk kat ChatGPT, biasa saya akan type macam ni. Kat ChatGPT, tolong hasilkan copywriting yang sesuai untuk run Facebook ads. Saya akan bagi tahu ChatGPT. Okay, nama, bila saya tahu run Facebook ads, saya akan beritahu lah nama produk saya apa. Serum muka X. Apa manfaat produk saya? Biasanya saya akan bagi tahu manfaat produk saya apa. Licirkan muka bagi nampak flawless. Dan saya akan bagi tahu kat ChatGPT apa masalah yang produk kami selesaikan. Hilangkan jerawat serta parut jerawat semua. Okay, apa ciri-ciri produk yang ada? Ciri-ciri produk, contoh buat dari ekstrak durian, hasil kajian terkini UiTM, bebas bahan kimia berbahaya. Apa offer kita ada? Contoh beli 3 percuma 5. Okay, ini biasanya memang kita dah template kan. Sebab tu kalau nampak kat sini produk atau slash perkhidmatan, sebab benda ni sebenarnya kita dah template kan. Kami sendiri memang dah masukkan SOP template ni dekat agensi kami Sandhill Digital. Kita masukkan dalam SOP supaya marketer tinggal copy paste dalam ChatGPT, masukkan info produk, masukkan masalah ni semua, enter, dah keluar copywriting. Bila kita enter, terus ChatGPT keluarkan copywriting ni. Okay, kalau kita rasa tak puas hati dengan copywriting ni, bagi tahulah kat ChatGPT buat 3 lagi warisi lain yang lebih menarik. Kalau kita rasa tak cukup menarik lagi, suruh lagi ChatGPT buat 3 lagi. Pastikan 3 lagi. Pastikan lagi menarik. Dia keluarlah copywriting lain. Buatlah sampai anda puas hati, anda dapat jumpa copywriting yang anda rasa best. Okay, contoh saya nak ambil copywriting pertama ni, saya akan copy je, copy. Okay, dekat primary text ni kita masukkan, paste. Cuma kat sini nampak tak, dia kata stok terhad sebelum kehabisan, masukkan link pun. Masukkanlah, janganlah macam ni, nampak sangat template nanti. Masukkan link WhatsApp. Contoh link WhatsApp /
Masukkanlah link WhatsApp anda kat sini. Okay. Untuk headline ni dia akan keluar dekat bawah ni. Nampak kat sini. Jadi headline ni biasa saya akan copy daripada copywriting ayat pertama ni, saya akan masukkan dekat headline pula. Okay. Bila kita tengok headline, okay, dia preview dia panjang sangat. Bila keluar kat sini dia akan keluar rahsia kulit flawless skinny ... titik. Sebab dia panjang sangat. Okay. Jadi apa kita buat? Saya akan pendekkan. Okay, flawless sebelum, sebab ni campaign, contoh ni campaign nak cantik sebelum raya kan. Okay, flawless sebelum raya. So rahsia kulit flawless sebelum ... Okay, dot panjang lagi. Kita buang perkataan rahsia tengok. Okay, kulit flawless sebelum raya. Nampak tak? Dia keluar. Nak lagi best, mungkin kita tukar emoji ni bagi... Saya memang suka guna emoji dalam headline sebab kita nak bagi nampak sikit ada emosi lah dekat kita punya iklan tu. Contoh macam ni. Love. Sebab target market perempuan ni. Kalau target market perempuan, biasa memang inilah emoji kami guna. Emoji ni ke, emoji love yang ni ke, ataupun emoji ni ke, yang ada love ni lah biasa kita guna kalau kita buat ads untuk target market perempuan, especially terutamanya produk kecantikan. Okay, untuk enhancement ni pastikan kita tekan edit, sebab kadang-kadang ada enhancement yang kita tak perlukan pun. Contoh apa kita tak perlukan. Okay, add boleh, visual touch up okay, music okay, text improvement ni biasa saya off kan. Enhance CTA pun saya biasa off kan. Turn off. Okay, and save. Okay, ni adalah message yang akan keluar. Kalau orang klik button send message, dia akan keluar apa. Okay, ni kita boleh edit juga. Okay, contoh hi, nama dia berminat nak tahu tentang serum X. Okay, contoh. Okay, kita letak sini ya. Berapa boleh share info produk. Okay, saya bagi tips sikit. Okay, untuk dekat kita punya message text greeting ni, jangan hard sell. Contoh hi, boleh saya beli produk X. Okay, kita letak yang soft, yang lembut sikit. Kalau macam beli tu keras sangat, jadi kita tak berminat nak tahu tentang serum X. Okay, nampaklah lembut sikit. Sama juga ni, boleh tahu cara nak beli. Saya tak letak lah macam tu. Saya akan letak benda yang soft sikit. Boleh share info produk. Okay, ni biasa kita question 2 kita tu buang. Saya tinggalkan satu option je. Dia boleh share info produk. Okay, tu je. Lepas tu nanti reply lah. Save template. Anda boleh test juga dekat messenger sendiri. Tekan button preview ni, dia akan keluar macam mana rupa bentuk iklan tu, rupa bentuk message tu kalau orang klik pada iklan kita. Okay, so continue edit sekejap. Save. Okay, bila kita dah check sini, tengok preview last. Okay, gambar okay betul, headline betul. Okay, jadi okay, ni lupa nak pilih Instagram account ni. Kita kena pilih, kita kena ni lah, use Facebook page. Maksudnya Instagram account kalau kita tak ada, dia akan guna Facebook page kita lah. Keluar ads kita akan keluar kat Instagram sekali. Tadi kita keluar kat Instagram sekali, tapi dia akan guna Facebook page kita. Kalau kita nak orang nampak iklan kita, dia klik dapat pergi ke Instagram kita, kita kena account lah. Kena connect Instagram kita dekat sini. Okay, tapi saya tak nak buat dekat ni sebab ni account ads lain. Okay, jadi bila kita dah macam dah confirm betul-betul kan, kita dah check balik semua dah betul, apa kita kena buat? Tekan je button publish ni. Okay, bila kita tekan button publish, siap lah. Okay, kalau macam dia kata ada keluar macam ni, kita kena masukkan, biasanya kena masukkan kad kita lah, kad, sebab dia nak payment untuk charge kita dekat kad mana. Masukkan nombor kad, CVV, bila kad expired macam biasalah, dan kemudian bila kita dah masukkan, dia akan keluar publish. Okay, bila dia dah publish tu, dia akan jadi rupa bentuk dia, dia akan keluar macam ni lah. Ni campaign-campaign yang saya pernah buat dulu-dulu. Okay, jadi dia keluar macam ni. Bila kita klik tu, dia akan nampak adset yang ada, ads yang ada. Okay, kalau macam contoh kita baru buat ni tadi kan, okay, macam saya dia keluar in draft. Sebab ni draft lah, dia tak running sebab saya tak masukkan payment. Maksudnya saya tak masukkan kad pembayaran saya. Kalau dah masukkan, dia akan keluar macam, dia keluar bagi tahu delivering. Okay, macam ni not delivering sebab iklan dah tak berjalan. Kalau delivering, dia keluarkan hijau delivering. Okay, masuk ni.
Okay, tadi kita baru buat satu poster. Okay, katakanlah kita nak tambah, kita macam saya kata tadi, minimal satu asset kena ada 3 ads. Jadi buatlah, tekan tick kat sini, duplicate, existing campaign, check ad set kita betul, okay, duplicate, tinggal kita tukar poster je. Biasanya saya tak guna sekat copywriting yang banyak. Biasanya saya guna satu je copywriting, tapi saya akan test 2 ke 3 poster berbeza. 2 tu jarang lah, biasanya 3 lah minima. Okay, kita masukkan lagi poster kedua. Okay, ni macam sama tadi. Kita check balik. Original. Okay. So, dia akan keluar lah iklan kedua. Iklan kedua ni kita namakan dia poster 2. Okay, publish lagi. Okay, saya macam saya kata tadi, nak publish, nak bagi dia running, kena pastikan kita masukkan kad number semua. Kad kredit atau kad debit, dua-dua pun boleh. Kalau kita tak masukkan kad, dia akan keluar macam ni lah, draft je lah. Tak boleh nak, dia tak running. Kalau kita masukkan nanti, dia akan keluar jadi running. Okay, so ni baru 2. Duplicate lah, ulang proses duplicate ni seberapa banyak si poster ataupun variasi video kita nak gunakan pada ads kita. Macam saya sarankan minima sebenarnya 2, tapi biasa saya buat 3 dan maksimum 4 saja satu adset. Kalau kita ada banyak poster, macam mana mungkin kita ada 10 poster, 10 video, saya sarankan split, buat 2 ke 3 adset lain. Satu adset 3 poster, 3 video, ataupun kita boleh campur satu adset tu ada 2 poster, 1 video, tak ada masalah. Yang penting ada 3 jenis ads. Kalau kita ada banyak ads, kita boleh buat banyak-banyak adset lah. Macam saya kata, contoh ada 10 poster, mungkin kita boleh buat 3 adset. Satu adset pertama 3 poster, adset kedua 3 poster, satu lagi adset 4 video contoh. Tu asingkan lah, satu adset pastikan maksimum 4 sahaja. Okay, saya nak tunjuk contoh lagi. Kalau kata macam mana rupa iklan yang dah running. Okay, kalau macam iklan kita dah berjalan, dia akan keluar macam ni lah, nampak tak kat sini. Delivery dia, status dia aktif. Aktif ni maksudnya iklan dah berjalan lah. Macam saya tunjuk contoh tadi in draft, sebab dia draft je, dia tak boleh jalan sebab saya tak masukkan card number. Tak ada duit. Jadi Facebook perlukan kita masukkan kad supaya dia boleh charge kita dulu, baru boleh iklan kita boleh berjalan. Dia macam kita pergi makan lah, bayar dulu baru boleh makan kan. Sama juga, masukkan kad dulu, dia tahu dia nak charge kita kat mana, baru boleh iklan kita berjalan, baru dia akan jadi aktif macam ni. Jadi itu saja. Okay, buat anda yang nak belajar lebih lanjut, saya tak ada apa-apa nak upsell, tapi anda boleh dapatkan case study terbaru, strategi marketing yang terbaru, apa sahaja yang terbaru berkaitan marketing, case study semua, dengan cara masuk ke Facebook saya, follow Facebook saya. Anda boleh tengok nama saya, Facebook saya Daniel Arif, 46k follower ni. Saya dekat Facebook, dekat Instagram, TikTok, YouTube. Tapi saya hanya aktif kat Facebook. Tempat yang lain-lain, contoh Instagram, TikTok, YouTube, saya hanya post konten tapi saya tak aktif pun. Saya post je. Kat Facebook ni kadang-kadang saya reply komen, kadang-kadang tak lah, ikut saya. Biasanya saya tak reply sebab agak sibuk sikit. Okay, jadi boleh follow Facebook saya, Daniel Arif, untuk dapatkan case study, teknik-teknik terkini, strategi-strategi marketing terkini. Itu saja. Kita jumpa lagi di video akan datang.